أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم مسيب جلبه باو إن يتدي الله سبحانه وتعالى جولا يودون لا دميد محمد صلى الله عليه وسلم de tawdanango kanko Allah subhanahu wa ta'ala tun handi e yettode ko dum woni alhamdulillahi rabbil alamin Allah jeydo tagore nden tagudo nde do tagore tagidali hay e goto waddo leydi e kamun o kafidali dum hay e goto o kafidali ma o kafidali neddo e tagugol ma an neddo on o kafidali goddo kadi arsugol ma an neddo on mana wonan Allah subhanahu wa ta'ala wirna wayta uddoni imatillahi la tuhsuha am banu adama sa calculi mojjere ko Allah subhanahu wa ta'ala mojji e makon awawata kontude anda dum no foti tagugol ma tun timmina tere maden ayba Allah subhanahu wa ta'ala ngo fofa ngo fofata tun ndari do wobbe go hande si tay woni piijigol si tay woni be wadaydi ko ma kambe docteur be yida no wodi do wobbe go andanda awre ma hande sibe wolay ko be branchana be rakolji ko dembe wolirta no wodi do be gite mun timma no wodi be mana be tere mun timma ay be do kadi do no gasa hara wana goddum be wadi Allah subhanahu wa ta'ala si o wadiri be non ko on tun alhamdulillah ala kulli halin Allah subhanahu wa ta'ala kala ko wadi ko dum don buri mojjude ay Allah subhanahu wa ta'ala an tagima o timmini ma tere den jeena e sappo o arsikima wadanima pijidi jeena e sappo wawa wonde ka hoore mak leydi do no wiiri non wala ha mustaqarrun o wadani en kadi do nyibirde ha wawa rewgol Allah subhanahu wa ta'ala o inni modi ko do haani yettede wadan do madi do piji on fof ko do haan da yettude dun non hara hiden yetta Allah subhanahu wa ta'ala hiden juula o do nelaado mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tawde e ko odo Allah subhanahu wa ta'ala inni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana odo nelaado mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko do woni nyentinargol modon sidon faala hisude kando min Allah subhanahu wa ta'ala sidon faala yawma yalqahu nyande hawrondireten Allah subhanahu wa ta'ala hara Allah subhanahu wa ta'ala yidi en hino yarli en ko sen iwtiri ba odo nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ko dum wadi diina wawata eno de mi rewiray Allah no mi faalirawo o way nano faalira dawo julirta nano faalira dawo horirta mana a horiray no nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam riya horir non julira nelaado judini ya julirnom sallu kama ra'aytumuni usalli nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni julire no yirdo mi Muhammad mi do julira non ay safe ko wadi neddo kala ta tampin horema wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli alqur'ana on hino do hadise ge nelaade Muhammad sallallahu alaihi wasallam den hino do ta hay goto dayne ta hay goto jamfita hore mum ko woni jamfagol hore mum an nyande fini weti o a haydito to karma ko be temedere est ce que ben karma ko be temedere fo hino feewi est ce ben fo hino nundi parce que hino tawa e mandeji di nelaado
e wasino hajjatul wada ɓeni ha saba ɓen ko honno waɗi nelaaɗo maki ɓe jangguɓe bomɓe aroyoɓe ɓawo am ɓe jangguɓe bomɓe orede ɓawam ndaare woni ka gandal al yahuda woni ka gandal alqur'ana si goɗɗo jangi tun tawi o fewali a taway ko o poson ɓura ɗum neɗɗo janga ha gayna o anda droit ji ɗin o anda no reggilji ɗin o ƴetta ɗum o bugo ɓawo makko o faami neɗɗo posonjo ɓura oɗo ko ɗum waɗi si nelaɗo amadou sallah alih sallam mawlino e ɓeɗo jangguɓe bomɓe ay kono kay nelaɗo amadou sallah sallam ɓe maki alquran mi acciri on piiji ɗiɗi alquran e sunna en tant que ɗiɗo ɗiɗi no ɗo ɗi majjata yaw ɗetta alquran nden andano nelaɗo joɗirano andano nelaɗo horirano ɓadoɗa jooma gande fewɓe ɓen alhalalu bayin wal haramu bayin hande janga fo hino andi ko moƴƴi kon hino andi ko boni kon no wawa noon noga sa hara hino ɓurda no gande ɗen ɓurdiri noon ko noon ɓurdira kono en fof meɗen par ce que a neɗɗon ko a janga hiɗa andi moƴƴiɗo e maw hiɗa andi kadi bonaɗe par ce que goɗɗo waɗi maɗo ko boni a anday ay mo waɗanima kadi ko moƴƴi hara hiɗa andi jangguɓe fewɓe ɓen ɓe majjinaki jangguɓe kadi sali gollitirte ɓe ɓen kadi e majjinaki kono enen noon ko ɓuuri hewde ko ɓureten yiɗude ko hakkille men ɗen ɓurata fewtude ko jangguɓe ha gayni ƴetti ko jangi kon Allah subhanahu wa ta'ala wiɗo noon kitaballahi wara a juhurihim ɓe jangi ha ɓe gayni ɓe andi ko ɗum ɗo qur'an wi ɓe ƴetti ɗum ɓe bugi ɓawo maɓɓe ɓe jokki weeli feti enen ko ɓen ɗon ɓureteɗen hiɗete ko ɓen ɗon wolata kon ko ɗum naneten ayi par ce que ko jokkuɗa kon tawi ɗum ɗon na ko weeli Allah wona ko weeli nelaɗo a yiɗa yi'ude karmakojo yeytotoɗoma a ɗum ɗo ko jokkuɗa ɗo ko moƴƴa koye noon tun modi ɗum ɗo hino moƴƴi karen kera waɗali ɗum kera ɓuuri karen kari ay ko hana darade est ce que nelaɗo waɗi ɗum ko jokkuɗa ko darata est ce que ko nun nelaɗo wiye ɗum ɗo ko ɗum ɗo hana dandade ndaare si tawi woni nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗali ɗum himo rentini hay si tawi woni innama goy ko diina ɓay toon nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗali dagotako wa man amila amilan laysa fihi amruna fa huwa ruddun nelaɗo maki kala golluɗo gollal tawi menen nelaɗo men yamirali gollugol ngal ɗon ɗen golle ɗon ko jentirteɗe ñande janggo ay kono wata tampin hoorema ta dargo oustas kaari en alaji kaari en ceerno kaari en ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam woni référencement an julɗo on laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju liqa allahi kala do tañƴiniɗo si o maayi o daroyto yeeso Allah man kana yarju liqa allahi si yiɗa fellita ɗum ko haqqille ma enen simi maayi mi daroyto yeeso Allah o wi ndaro ko nelaɗo waɗi kon waɗa ɗum amma noon si tawi woni a maayi haray hiɗa tañƴini haray lanni ma hiɗa mari goɗɗo go mo daroyɗa yeeso mum hara wona yeeso Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa mari mo tan ɗa tefanoyte janggo harana nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bon an say kayran ara ɗa wawi darde ayi man jal jes fo indahu illa bi isni ko hombo woni waɗowo intervention ñande yeeso Allah subhanahu wa ta'ala sina on mo yamiri yahe waɗa noon kaari intervention ay ala ay laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ay hara yiɗen juula yoɗo nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan mo teddungal nam haray hiɗen toro kala mo Allah subhanahu wa ta'ala liɓi ko satti hoore muɗum yo Allah ittu kala sokaɗo mara den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaltimo ka sokaɗo on accinamo kono sabu naɓugol mo kaso hiɗen torano e men ɓen ka diina e ka aada e wona ɓe gollirte ɓen fop en toriki Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydanɓe teddungal firtana ɓe arsike danda en Allah yawata danda en kata e kasara Allah fewnana en Allah fewnana en ko waɗi an tun nenejo on walla an tun babajo on ko fewɗa kon tun ngal ɗon pewal ngal yonata ngal ɗon tun ngal yonata pullo fuuta en wo ko ya a daɗu danda si a daɗi a dandali haray no manki ayi kono waɗi so inni ɓu anfusakun wa ahalikum nara dande hoore mon dandon ɓengure mon nden yiite ko honno noon dandirta hoore ma danda ɓengure ma nden yiite ko sa feewi kattoɗa katire ɓengure ma nden feewira ayi katagol no ɓengure nden feewira ko andingol ɓe Allah andinaɓe nelaɗo mo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ne ne'ire ɓiɓɓe mon ɓen andingol ɓe nelaɗo moɗon o Muhammadu sallallahu alaihi wasallam est ce que noon enen hannde
no wonɗi e nirde ɓe emen noon ko andi koɓe nelaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam hande génération hande à l'âge de 10 ans 15 ans 20 ans si a darni keɓe sa darniɓe ɗo a wiye ɓe rencontré ɗo histoire nelaɗo Muhammadu sallah sallam goto pet ɓe watama haalande so alande keɓe ɗo joni nelaɗo ko duuɓi jeli woni ko wuuri ɓe wawatama haalande so alande keɓe ɗo nelaɗo ko duuɓi jeli noddi makka ɓe wawatama haalande nelaɗo ko duuɓi jeli yettini diina kan safe ɓe wawatama haalande bon kono kala ko landiraɓe ɗo façon star jo wo mo landiraɓe nder aduna on ɓe addante histoire makko ɗiɗi tati nayyi ayi ko ɗum ɗo woni ɗaynitagol ayi a dandarema dandare ɓe wone no katirɗa andirɗa nelaɗo Muhammadu sallllahu alah w sallam ko ya kato noon kadi kattoɗa andina ɓe guure ma nden wona noon an fewnata an e hoore ma peewal ngal fewuɗa ngal ya andu wona doole ma wona gandal ma ko Allah subhanahu wa taala moƴƴi e ma wa ma kunna linahtadi lawla an hadana llahu hay goto wawata innde min miɗo feewi min ko min fewnata hoore an fami min miɗo feewi mana min ko saabu gandal am mi feewiri bon ko min andi no rewri ha feewi o waye la par ce que no waɗi janggoɓe kadi ɓe feewa kadi na saabu a jangi feewi ma na heɓugol no wodi ɗo goɗɗo gon tawara o fada o hunjaki ɓuri fatiha ɓul huwallahu falaki naasi hara deftere nden fof ko ɗin ɗon tun o andi haray mo feewi ɓuri hunjiɗo alqur'ana o peewal ko Allah subhanahu wa taala ittata ko bawgal mum okka ɗum goɗɗo wa man yuridullahu khayran yufaqihu fi ddini ay kala mo Allah subhanahu wa taala fawalana peewal o andinemo dinal islam ay kono si Allah subhanahu wa taala moƴƴiki e ma a feewi katoɗa an kadi ɓe gure ma nden feewa haɗaɓe ko boni yamiraɓe ko moƴƴi ɓawanande tawi a haɗaɓe ko boni hara an kadi konko wonɗa ɓe haɗude ɗon hara a kataki dey haɓe tawama e konko wonɓeɗa ɓe haɗude e mum ɗon ayi par ce que sa wi ɓiɗɗo ma a tertoyalgol beere moƴƴa mo andilam babajo on a yaray ɗo susi moyen de beere moƴƴa terte waɗugol zina mo andilam babajo on a jineɗo susi mo haalante ɗum aytoma ɓe ko yawre amen wondi kala ko tawɗa hiɗa haɗude kato dey ko ɓuratama walludam wonɗo e haɗude ɗon hara nden hunde nde wonɗa e hadde ɗon hara an kadi ala e mayre ayi Allah subhanahu wa taala waɗa e barki e ko wonɗa e haɗude kon ɓe wonɗa e haɗude ɓen ɓe nana eyi si a wakkilori noon haray an hujja on i wi e hoore ma kala nananɗoma alhamdulillahi rabbil alamin ko waɗa kono kala mo nanalima andu haray a jokkay ha Allah e nelaɗo seeditanoma a wakkilike fino ɓe gure ma nden diraɗira yeeso Allah amin on say hujja on iwa e hoore ma kono si tawi woni ko angal weltidare ma tun angal wakkilare andina ɓe l'islamu a ɗon dey ya andu haray dey peewal ma angal tun yonnanoytaɓe ko waɗi nelaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallama o darni ɓiɗɗo makko on nene Fatima o wi a Fatima kala ko faaloɗa e aduna landolan sila mari feere mi waɗante kono hakkude ma e Allah subhanahu wa taala de wakkilo ton on mi maro yaafeere ayi kono goɗɗo fof goɗɗo paranjo kala paranjo no du yaƴat responsabilité ɓe gure mum nde woni Allah subhanahu wa taala wiri noon ɓo anfusakum wa ahalikum naara dande hoore mon dandum ɓe gure mon nden yiita ayi sina ɗum ko wakkilla ɗo ko wakkilla ɗo dewal ma nga won yaye perdi ñande janggo par ce que a wawata natoyde alijanna acca ɓe gure ma nden nam haray hiɗen andi toujours e fewndel nder ɗo ni hiɗen sutani nduɗo lewru suumaye hiɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah newnan en tawede suumaye tawna en suumayeji hewɗe ɗen yetta kadi Allah subhanahu wa taala accuɗo en hande ñalande ɗo hewti aljuma hande kadi nde tawde Allah subhanahu wa taala ne yontere kala jele ɓen hino wari juldere ko ɗum woni juma ñalande juma julɗo kala no du'a wattande yiila yawmul jumu'a par ce que ko Allah subhanahu wa taala ni ko mana ko juldere jule ɓen yontere kala eyi juma no tawa ko neɗɗo on du'a wattande yiila e muɗum nde tawata Allah subhanahu wa taala inni
o yaafoto bakkatu mo neɗɗo waɗi hakkunde aljuma e aljuma. Eyi hino tewa e aljuma andanɗa hoore maɗa kala ko toriɗa nden ñande ne woodi wagutuji mana ne woodi sayeji e wagutu juma on tawatara neɗɗo on kala ka o tori ɗon Allah subhanahu wa ta'ala jaabinay haraddu ɗum no woodi e sayeji e ñalande aljuma nden. No tewa kadi e mawningol ñalande aljuma nden anden koye baba meɗen adama koye aljuma woni ko taga ay koye ñalande juma woni ko ɓe taga ko aljuma woni ko ɓe naada ko aljanna ko aljuma woni ko ɓe yaltina ka aljanna. Ay Allah subhanahu wa ta'ala wi kadi darngal darota ko sina ñalande aljuma. Ay darngal darota ko sina aljuma koye jumaare woni ko darngal daroto. Andaga tun ko sa'i hombo kono ɗum ɗo fof hino tawa e mana ko mana juma on ko hunde teddude e neɗɗanke on waɗude piiji wondude e martaba teddi e neɗɗanke on ata ɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala tawnuɗen ɗo nde ɗo ñalande ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala newnan en tawede sumayen tawa en kadi sumayeje heewuɗe hooriren sabu makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala hara en wonali ñaldirɓe puisque hino woodi Allah subhanahu wa ta'ala ini neɗɗo so tawi woni a hoori kala ummo korka muɗan haɗali ɗum seeɗitagol fenande e wowlugol fenande Allah subhanahu wa ta'ala ini mi haajaka e kon tigi ñallirta on andi toujours en andintinay wonugol yarali ñaamali e nder ñallal ngal ko ɗum ɓuri wonde facile e suumaye on e di hooringol tere ɗen ala kulli haalille si tawi woni a wakkilike a yarali ndiyan a ñaamali ha ila bimbi ha kiikiiɗe tawi woni tere ɗen noon konko rentinɗa hunduko ɗon kon kanje ɗe rentaki ɗum fo ɗum woni hara on tigi woni ñaldirɗo par ce que ɓe wi no woni noon a ñamara yala tere heddiri ɗen fof kadi ko noon hoorirta kañum kadi ayi si tawi woni korka kam ko jaka woni korka jaɓaka hara en tori Allah subhanahu wa ta'ala wawi en kadi hoorilgol tere men ɗen wonano woniri noon hunduko kon wawali ñamirde ela bimbi ha kikiɗe noon haray Allah subhanahu wa ta'ala eɗen wiya wa sallallahu yo Allah subhanahu wa ta'ala juulu o teddina ala seydina e dow o koɗo ko hojo meɗen ɗuworɗo meɗen ay Muhammad wa alihi e ɓeygure makko nden si wiyama non ɓeygure nelaɗo ko ɗum waɗi neɗɗo kala jokkiɗo kala jaɓuɗo nelaɗo iwtiri ɓawo nelaɗo jaɓi sunna nelaɗo on haray a tawama e ɓeygure nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam julɓe ɓen foppu kadi kala julɗo toriɗo du'iɗo du'a on hewtete ay par ce que kala julɗo toriɗo en tant que julɗo ilande makka nge fuɗata ɗon ha kange mutirta ɗon kala julɗo toriɗo kaw tori wo o toranto ɓeygure nelaɗo ay ko kala iwtirɗo ɓawo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam haray o tawama e ɓeygure nelaɗo nde par ce que mofte nelaɗo ɗen foppu ko ɓeygure makko ay kono kala julɗo toriɗo tawi hihi an o julɗo hiɗa iwtiri ɓawo nelaɗo hiɗa jaɓi sunna nelaɗo du'a on ɗo on hewtate ay ndare fi l'islam ça fait moƴƴere ko heɓato e l'islam ko wawata heɓade hay nokku sinaka l'islam hay nokku ɗum ala ay ko ɗum waɗi no woodi woɓɓe goo si ɓe hewtoyi janngo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere maɓɓe nden présentama ɓe hulay ɓe nde wona kamɓe tun golli ɗum ɗo ça fait har ko ɓe duubalana kon cowalle ko ɓe duubalana e baraji kon ɗum ɗon wawata heɓade sinaka l'islam wa alihi e ɓeygure makko nden wa sahabihi e wondi e makko ɓe woni sahabaɓe makko wondunoɓe e makko wallitinoɓe mo fi kaɗo diina ha ka ñiiɓi wa sallama o hisina nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wiɗen alhamdulillah en yetti Allah rabbil alamina jeyɗo nde ɗo tagore
nde ɗo tagore Allah subhanahu wa taala hawtida ɗum ɗo hay e gooto. Ayi Allah subhanahu wa taala o inni si tawno hara ko reweteɓe ɗiɗo woduno ka hoore leydi ɗo hara ko reweteɓe ɗiɗo woduno ka hoore leydi ɗo hara no leydi ndi bonino. Ayi ko Allah subhanahu wa taala ɓuri añude kafidede. Ayi ko ɗum on tun o ɓuri añude kaleynangue ɗo. Ayi o yafata ko ɗum ɗon fes kafidede. Ayi no kasa noon wona kanko tum difa wala kasa noon hara wona kanko tum an e hoore maɗa ko fiti fittiniɗa heɓanɗa hoore ma kon a fiti fittinota ko ɗo ha darna ɗo galle faami goɗɗo ara inna obligatoire ko ma kafon galle maɗen ko on ɗiɗon noon jeyɗe ina noon ɗiɗo hawtirta daɓɓe jawdi ko an tun katiya andi honno ketiya heɓiri jawdi darni otowa ma ngal wako noon goɗɗi goye goɗɗi go kadi ko wona noon. Ayi ko so ari o jaɓi moƴƴoɗa e makko e ko Allah subhanahu wa taala jennama kon kono wawata ende obligatoire ko hawtu ɗon kon ko forcé ko ma hawton ɗum noon hayso ko nene goto ma wutiɗa reedu woturu. Ayi c'est ko an andi kati ko an andi ko on to rewi ya heeɓi. Ayi ray ko oɗo noon Allah subhanahu wa taala ko oɗo tun hana yettede. Wassalatu waɗɗo julde wassalamu e kisal ala seydina e dow oɗo ko hojo meɗen muhammadin annabijo meɗen madu khatimin nabiyina oɗo annabaji ko timmode annabaɓe wa imamil mursalina koye imamujo nelaɓe. Enen kadi noon no Allah subhanahu wa taala waɗiri noon kisal e nelaɗo sallallah alih w sallam enen kadi ko noon waɗiri jaam e kisiye e meɗen. Allah subhanahu wa taala ni jante inde Allah uskuruni uskurkum anitelam mi andi taw waskuruli wala takfuruni yettelan wota on yeddan. Allah subhanahu wa taala waɗani en julde o wi sa juuli e a wi astaghfirullah subhanallahi walhamdulillahi baqiyatu salihati on o inni astaghfirullah alhamdulillahi ɗum si waɗama e beɗo balance aduna on fof waɗama e beɗo balance astaghfirullah peesay ko ɗum waɗi sinnalade amadou sallah sallam o en jeeya makko ɓen o wi insinane bakkate on astaghfiru li sunubikum insinane bakkate ñamaɗin fa inni astaghfiru li kulli yawmin mi'atu marra o inni min ñande ɓe ñande mi wawi astaghfirullah ko ɓuuri fanude ko laabi temedere. joni neɗɗo e tawni a juuli subaka wi astaghfirullah capantati tati a juuli fana astaghfirullah walhamdulillah capantati tati alansara waka zalika futuro waka zalika geƴe waka zalika ɗum ɗo fof tawi waɗayama ka beɗo balance ma ñande janggo joni wiyama astaghfirullah goto peesay aduna ko woni aduna kon fop ko honno ko honnu bakkatum honkum waɗoyte ka beɗo balance ma ñande janggo ko astaghfirullah ronkata peesoyde. Si ɗum ɗo waɗayama ka beɗo balance maɗa tawi woni ɗa hebbinirno wigol astaghfirullah subhanallahi ɗande ɗum ɗo peeso yay bonɗi maɗi. Ayi kono noon ko si tawi woni on tigui no hebbinirno ɗum ɗon kono moden si tawi woni min hilan wakkili 24 heures sur 24 bon no hawni par ce que piiji ɗin fof wela sifade en fof meɗen hande hiɗen andi astaghfirullah subhanallahi walhamdulillahi kaka Facebook ka YouTube ka WhatsApp ko ɗum ɗon woni hen e tardinde ko ɗum woni hen e tardinde par ce que ayɗo go oɗo bon ñallal ngal fof no uggini ɗo e réseaux sociaux a heɓata ɗum baraji a heɓata bataji mais à maximum bon si tawi woni wona réseaux sociaux par ce que no wodi ɗo woɓɓe goɓe andanɗa hoorema hande e ko ɗum ɗon hewani jama hande buki ka réseaux sociaux woni e gollude piiji ɗi fof ka réseaux sociaux woni e marsude wonɓe ka bureauji ka internet hande piiji ɗi fof ka internet woni e yarde mais si tawi woni ko ɗum ɗon wonɗa e goldirde ka internet wonɗa ko ɗum woni golle maɗen no anda ko ɗum ɗon wonɗa e goldirde wona perdugol tan wonɗa bon hande sa naɓa e mbuuɗi piiji ɗin jeena sappo banque ji ɗin ɗum commerce on fof mon hande kaka réseaux sociaux bon mais ko on noon ɓuuri bonde kaka ugginagol ka réseaux sociaux andanɗa hoorema no ndaara piiji ɗi andanɗa hoorema ɗi ala important alana ɗum baraji alana ɗum baraji safa hiɗa perdude aduna ma wonɗa perdude lakara ma o ayi bon si tawi woni on téléphone ma mo joguiɗa ɗon siko fewdo golle haɗi immoɗa yaaha golla ha gayna golle maɗen ara ka réseaux sociaux si wagu to hewti
immoɗa totta waɓutuma on ma awa si tawni ñallal ngal fof hara wakkilaki hoɗugol ka réseau sociaux tun ñallal ngal fof 24 heures sur 24 bon kono a wakkilaki immagol yaha e nder semaine on fof hayso ko ñallal gotal heɓa darsu gotal alqur'ana ay a wakkilaki ɗum noon bon andi ko ɗum ɗon woni tardingol hoore mum o par ce que ɗaɓɓugol kadi no wurita ɗum ɗon kadi ko jiya ɗum e dewal Allah immoɗa yaha golla ɗaɓɓa mecce kono ça fait ko ɗum ɗon woni ko tardini en ayi oyni haray oyni wassalatu wassalam haray eɗe waɗɗo kisal e julde ala seydina dow koɗo ɓe jeɗe mouhammadin annabi jeɗe khatimin nabiyina timmode annababa imal mursalina ko almamijo nelaɓe ayi oyni on ɗum awwalu arande fof ma yasbu ko waɗɗi alal kallafi e dow kala hellifaɗo tashihu imanihi ko yo heɓu gonɗinal sellungal ay gonɗinal sellungal e mana ɗoftagol Allah ɗofto nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ay nono wiiri noon Allah e nelaɗo mum on si hetti sariya dagantago julɗo wo julɗo suɓagol sina ko wodamma sami'ina wa atana Allah ko ɗum ɗo yamiri joni tigi tigi kono min ko ni mi faalira awa sellata nelaɗo ko ɗum ɗo yamiri ko ni mi faalira sellata si nelaɗo yamiri a uytira ɓawo sariya nelaɗo on si tawi woni ko diina gollata tawi ko diina gollata kono enen hande wona ɗum de ça fait ko innugol ko rewirgol Allah no faalirawo mi rewiray Allah no faalirawo jon noon ɗum ɗon noon sellata awwalu arande ma yajibu ko waɗɗi alal mukallafe dow hellifaɗo fof tashihu imanihi ko nde o sellinta gonɗinal makko ngal hono waɗi sellinal gonɗinal mo ngol ashhadu an la ilaha illa llah miɗo seedi ala wo e reweteɗo ko wona Allah ayi eɗon andi Allah subhanahu wa taala no waɗi ko wiyete ko alqur'an o wi o ƴettino nde ɗo hoolare ko wiyete confiance o jonni oɗo asama o woni asama komi tagi kon fof ko an ɓuuri mawnude mi falama jonnude ko wiyete confiance e hoolare ko nu woni ɗum ala ko rewete ko wona min jaɓa ɗum asama on wi he mi wakkilaki ko wiyete hoolare kon confiance no metti renude mi wakkilaki ayi bon o ƴetti hoolare nden o jonni leydi ndin o wi leydi mi falama halfinde ko wiyete hoolare confiance leydi ndin wi wakkilaki o ƴetti confiance on o jonni banu adama neɗɗanke wi jaɓi ɗum woni ne o ɗum woni neɗɗanke ko hewɗo toñugol ayi par ce que ay hakkudeji meɗen ɗo joni ayi ɗo goɗɗo nena maɗa joni bon addu mbuuɗi ma ɗin mi waɗante ɗum ɗo addu ɗum ɗo ko ɗum ɗo maya woɓɓe ne joɗɗo min ko ɗum ɗo mi gollata golle an ko naɓugol yimɓe leyɗe porto golle an ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo so addi ɗum ɗo mi gollante ɗum ɗo hara konko woni woldete muɗum bihi basiran o anda e muɗum mo wakkili ɗon masalaga ɗon hawa jaɓa ma mbuuɗi ɗin o ñaama o feƴƴa o jooɗo ayi e goɗɗi goo banu adama ko heewi toñugol kon ko suusi tooñe kon ko banu adama tun wawi ɗum ayi sabuna asama on e hoore muɗum mo rewde Allah subhanahu wa ta'ala leydi ndi e hoore muɗum no rewde Allah subhanahu wa ta'ala leɗɗe ɗen hino rewde Allah subhanahu wa ta'ala mummunteji ɗin hino rewde Allah subhanahu wa ta'ala hay ndu hendu ndu yiyeton ndu wifa ɗo ndu waɗa e dewal Allah subhanahu wa ta'ala mais ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi kon fop ko neɗɗanke e jinnaji ɗin dari inni mi sali ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon mi waɗata sali suusi daragol yedde Allah subhanahu wa ta'ala malaikaɓe ɓen e mawnude malaika ɓen en mawnude teddude ɓe suusal yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah subhanahu wa ta'ala innino min jaiɗum fil ardi khalifa nde Allah subhanahu wa ta'ala noddutuno malaika ɓen fop o wi he
mi faala tagude neɗɗanke ka leydi innina min jaalna fil ardi khalifa mi faala wadde ka leydi toon lontodirayɓe kono malaika ɓe wino ɓe fof maɓɓe ɓe giddi e a tajalu fiha man yusfiku dima a waɗa ka leydi tum ɓen ɓe hino bonna ɓen ɓe no yaha toon geridira waridira janfodira wa nahanuno menen ɓe malaikaɓe ɓe taguɗa ɓannoɗa binde maɗo no sabbihu bihamdika meɗen subbinanima meɗen yettudema nde tawde ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɓuuri yiɗude ay safena fi noon sa hiɗen yewlde ɗo fi dewal est ce que an neɗɗo si tawni a rewi ɗo a waɗi ɗo dewal est ce que ko intérêt Allah subhanahu wa ta'ala ɗum wona intérêt Allah subhanahu ko intérêt ma an neɗɗo ay Allah subhanahu wa ta'ala en tagore nen fopp si moɓodiri rewimo ɗum ɓeydata illa makko ngu misqala zarra si fof kadi hawtiti yeddimo ɗum ɗuydata illa makko ngu misqala zarra si mettitimo o wi onon ɓe medde ko leɗɗo fof mi dégage o mi adda woɓɓe go hara ɓen ɗon si mi wiya ɓe waɗ ɓe waɗay kaɗen sikkude Allah subhanahu wa ta'ala wawa ɗum himo wawi ɗum hande enen ka fewdiɗen ɗo si Allah subhanahu wa ta'ala wi rewelan e mbi en waɗata mo wawi fittude o aduna ɗo ha laaɓa pos o siñca ɗo aduna go kadi hara ɓen ɗon so wi rewelan ɓe rewaymo eyo yehe dara noon yehe janggon histoire yimɓe annabi nuhu ɓen walla yimɓe annabi luutu nde annabi nuhu noddunoɓe ha duuɓi wulore manko ɗum duuɓi joytaɓe ɓe salike ha nde waafo arno sikki hay goto heddinoɓe ala nde ɓiɗɗo annabi nuhu on kan ana wiwno nde nuhu annabi nuhu inno ar ƴaɓa ka lana ɗo mahi yaaden wiyo ɓiɗɗo an o wi a baba siɗa andi an ɗo ari mi ƴawoye ka hoore pelle ara ɗan hewtatalam annabi nuhu o ini o wi ko mi hayni ɗo kon mi hayni ɗo kon hande ɗan ndiyam ɗan arde ɗo si ɗan ari hay hunde ɗan accetta ka hoore leydi ɗo hay fus ayi wayi nolle si a yii piiji goo hande hino wadde ɗo mo kala no wadde ko faala hino foofude foofa hendu Allah subhanahu wa ta'ala hino ñamude ñamede Allah subhanahu wa ta'ala on hino consomude cellal Allah subhanahu wa ta'ala ngal salo juulande Allah salo horande Allah horande hoore mum wiyeten Allah subhanahu wa ta'ala accaɗon on tigi déjà Allah subhanahu wa ta'ala inni bombe ɓen ɓen mi hajaka ma mi tartata ɓe waɗa ko ɓe faala andina ko ɓiɗɗo ma ina tata ɗo joni inata ɓiɗɗo ma waɗu hunde kaari o salo ina gore mi hawjanama ay par ce que a ɓay an hiɗande ko an heeɓimo ko ɓiɗɗo ma ko yo o tournoy to ha o tournoya ñande go siko balɗe cala o tawa haaju makko gasi o so rewi e ma kadi ko ɗon habbotoɗamo ay awa Allah subhanahu wa ta'ala kadi ko noon woni inna rabbaka la bil mirsad Allah subhanahu wa ta'ala himo kale fuuru ay an neɗɗanke on aray ha hewta ñande go tawi ko an hatto Allah subhanahu wa ta'ala tagima o addinima aduna o wiya ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagirali on sinafi yo o rewan a wi non jamais min haccitande an ala ɗum haccitande an ala dal ko ma pinmi ko nomi wuurira kono mi heeɓi rakkalisi ko ɗum ma pinimi ñande go wotoya tawande ñande hiɗa haton jini Allah subhanahu wa ta'ala ay haranande ñande on wawata yidude aransatama ay wonanne wirno ni ñande o nangoye bandiji ɗin ay ma salakakum fi sagara qalu lam naku minal musallina wa lam naku nutimul miskina wa kunna nakhudu ma al khaidina hatta atana al yaqin wa na'udzu billahi ñande bandiji ɗin addoya darna ka hoore ka yiite jahannama malaikaɓe ɓen ɓe ara jogiiɓe caabije giiteli ɗin ɓe ala ɓe ara ɓe sotta dambude ɗen ɓe ara ɓe ndaara ndu ɓanndu banu adama wondu e naadede e nge yiite ɓena onon ko honnum wonno ɗon huwude aduna ha tawa hara kaka yiite ɗo naata ton embale jam ala ɗo embale ɓuttu ala ɗo ko honnum no ɗon huwude aduna ha tawa ɗon ko yiide naata ton ayi margere ɗi malaikaji halfinaɗi yiite ngen ko malaikaji dundarankeji ɓe nanata accu kono ɗum ɗum e hoore muɗum ɓe tawa ɓe yurmiɓe ɓeyna
ɓeatoto wiide ɓen lam nakum minal musallina minen kam wonno aduna haaji amen ala e juulugol ko wiyete julde minen haaji amen ala e ɗum ayi nde tawde dewe ɗen ɗe fopp majje ko julde nden ɓuri mawnude dewe heddiɗe ɗen fopp korka e mawnude Allah subhanahu wa taala o kaka hoore leydi ɗo woni ko farli kono julde nden kaka asama woni ko nde farla ayi o wi ñande janngo golleji ɗin fopp sino vérifiede ko julde nden addete vérifiede nden ɗon sinde moƴƴi fagadi aflaha wa naja neɗɗo on haray o malama o daɗi julde nden sinde moƴƴali haray neɗɗo on woni perduɗo ayi goɗɗo goo e jamanu nelaɗo o landi o wi o wi est ce que har koko mon e julde de hino jaɓede o landi jooma gandal goɗɗo goo on innimo si tawi woni ɗa faala andude so julde ma nden jaɓama ndaaru si tawi woni julde ma nden no haddude makko boni est ce que hinde yamirde makko moƴƴi inna salata tanha anil fahsa'i wal munkari julde ko haɗayde ko boni yamira ko moƴƴi ayi nelaɗo Allah subhanahu wa taala wi ono moftaji ɗi ɗon fof ko ono mofte nelaɗo ɗen ɓuuri moƴƴude ayi o ini sabu honnu onon on yamiray ko moƴƴi haɗon ko boni moftaji ɗin fof ko onon ɓuuri moƴƴude ko ɗum waɗi si nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki komi yamiri kon fof ko ɓuuri moƴƴude e tagore nden fof ko on anduɗo ha gayni andini woni noon kaka gandal l'islamu woni ha gandal aduna yankowal masonɓe ɓen fof ko ɓuuri moƴƴude masonɓe ɓen fof ko jannguɗo mason yagal ha gayni janni mason yagal tayere ɓen waka zalika sofere ɓen waka zalika karama koɓe ɓen kadi waka zalika ko ɓuuri moƴƴude o ko jannguɗo ha gayni tawi gandal ko jannguɗa ko a añirali an kadi ettuɗa no andinirɗa woɓɓe goo ayi joni noon si nde ɗo julde nde vérifiama tawi nde moƴƴi haray on tigui o malama o daɗɗi si nde boni ko heddi hajju darata e korka daretake ayi ɓeɗo si malayika ɓellande kiɓe onon kon wono ɗon e huwde ha teke ka yiite ɗo naata toon qaaluɓe wiya lam nakum minal musallina minen haade julde ala na hakkitande amen wa lam nakum minal musallina min latanoke komin juulaynoɓe wa lam naku nuti umul miskina min ñammintano miskino si ɓeyino miskino hunno dariɗa ɓeyna on noon hana ko nena makko wonno yangaranoke baba makko ko ɗum adi o heɓa goɗɗum ayi anda noon Allah subhanahu wa taala o wi himo okka aduna mo yiɗi e mo yiɗa o hokkata noon lakara sina mo yiɗi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nde ɓe ƴentinaka asama ɓe yahi ka alijanna ɓe visiti alijanna on ɓe ndaari ɓe tawi yimɓe aljanna ɓen ko ɓuri ɗuɗde toon ko miskinaɓe ɓen ayi par ce que neɗɗanke si a heeɓi kono so neɗɗanke ko ɗum trompata jooma goɗɗum jawdi bewinay ayi ko ɗum woni probléme on jawdi si ndi heɓike fayda ko marɗa gandal o ko marɗa gandal so a wattana leela sina Allah faabima haɓiday Allah subhanahu wa taala par ce que ndi bewinay innal insana la yatikha an ra'ahu stakhna ayi ko ɗum wonno sahabaɓe go kamɓe ɓe torotono yo Allah subhanahu wa taala okkorɓe yeru ko ɓe ñaama ɓe wawa rewgol Allah subhanahu wa taala ayi jawdi si ndi ɗuuɗi ndi bewinay tawata hara nde nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam o nelano ɓay o ari tawi ko miskina ɓen ko e suddi ɓen e paykoykoy ko ɓen ɓattimo ko hooji goo no makka num patron ji jooma jawle ɓay yahi ha bon ɓe wi Muhammadu he minen si tawi woni en famodiray min ɓaddata min nottoma ka dina koye miskino hay woni koye takko ma andanda hoore makko dolake goto e mari si ɓe wuppi on ɗon o yoori ɓe riilaymo ha ko sawi on ɗon yoori o so ɓe wuppimo ko ɓe habba ɗon ha o yoora ɓe wattu on ɗon kadi minen a pottineɓe e bindema sina ɗum en jokkodirta min ɓaɗotakoma minen eɓe namen kalasi goto ayi Allah subhanahu wa taala cippina alqur'ana o wi Muhammadu si a waɗi ɗum falaysa minallahi shay'an hara ya andu a laataki ko Allah subhanahu wa taala hay fus par ce que Allah subhanahu wa taala kanko wona jawdi ko woni ko o sokoli ko dewal ngal imanu billahi
yawma la yanfa'u malum wala banunun illa man ata Allah bi qalbin salimin ñande jango Allah subhanahu wa ta'ala sokola arduɗo e derem kamako kanko Allah subhanahu wa ta'ala wata zawadu fa inna khayra zadi at-taqwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yoɓe kori onon fokkutiɓe laakara yoɓe habbiɗo mayde yooɓo al kha'inu man fa'ala ma ba'da al mawti ko honnum woni ƴoƴuɗo marɗo haqqil ko gollanɗo ko woni ɓaawo mayde kon ayi Allah subhanahu wa ta'ala ni yoɓane sabuna lawol ngol laakara hino woɗɗigoy sanani o woɗɗa ɓadaki ko laakara ay hino par ce que si a yahi ha hande mi sikki nanaka ka mayɗo arti ko satti o do wonɓe gaɓen koye taw toye ton won tigi ha hande nanaka taw ko ari mayno duuɓi nangan o arti ay heɓaki ayi ha hande mayno ɓen fof no wala no habbodira ɗon eyi no habbodira ɗon o inni yooɓe ko honnun noon woni ko yooɓete ton laakara ton ko honnun noon ko mbuuɗi yooɓete ton ka ko kaye ka ko jaman ko attaqwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ko kulol Allah woni ko yooɓete laakara joni noon goɗɗo si o heeɓi jawdi o beway safi hajji makko ala kanko tout est bien hay daragol waɗa mana haɗa hakkitande makko ala eyi kanko ma andi Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴike makko eyi Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓeeɗo si a waɗi ɗum mu haray Muhammadu ala tawi ka Allah hay hunde mi effacete ka an ɗo eyi par ce que koye miskina hoy ɗon mara koye doloke goto ɗon ko ɓen ɗon ɓuuri ɓattade ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓeeɗo ɓen lam naku minal musallina min julatano wa lam naku mutu miskina min ñammitinano miskinaɓe wa kunna nakhudu min latino ko meɗen jumpa tun min latino ko meɗen jumpa tun ka Facebook aka réseau sociaux tun ay ko toon tun min woni meɗen jumpa tun ka TikTok rek hakkitanda men ala ay wa kunna nakhudu ma al khaidina ani jetun ay kay wawdita bafe de udkhulu nara naate dakhlina fiha bafe jahannama den uddite ɓe naate ay wana auzu billahi tashihu imanihi neɗɗo on ko yo sellin gonɗinal makko ngal ay summa ma'rifatu ma yuslihu bihi o anda kala ko moƴƴinantama golle makko ɗen anda kala ko moƴƴinantama golle makko ɗen par ce que neɗɗo on yiingo ko wiyete yiingo ina bonna julde si a juuli o tawi ko wonɗa juulirde ko feewi ɓe ine ko arino juula ay na sabu Allah wonɗa juulirde ɓayda andi pelletti Allah subhanahu wa ta'ala farlima julde ko Allah subhanahu wa ta'ala ni darni nelaɗo ma on o wi Muhammadu mi farlima an e mofte maɗen julɗe 50 e nder ñallal ngal ko ɗum wonno ko mofte nelaɗo ɗen wonno ko farla ay julɗe 50 ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala farluno mofte nelaɗo ɗe Muhammadu cippi ha ka asamaw naɓo o tawi ɗon annabi Musa wi Muhammadu ko honnun joomma woni ko yooɓinma o wi joomi an teddinilan o farli e am e mofti an ɗen julɗe 50 e nder ñallal ngal Allah on sayi annabi Musa o wi yiltotoroɗa joomima yo ɗuytane julɗe 50 ɗum hino ñallal ngal ɗum hino tedde hoore mofte maɗen ɓe hunnanta ɗum ayi miɗo andi noon ko mofte an ɗen min Musa ɓuri mofte maɗen dolnude ɓurɗe marde doole ayi adin wa samud yimɓe annabi Salihu en yimɓe annabi Musa en ɓe andanoɗa hoore maɗa kamɓe wona fello ko ngo ñande ko ngo ñande ɓe ƴettayno ngo ɓe déplacayno ngo o e maɓɓe ko no wonno e jamanu maɓɓe kamɓe on sahi hari guerreji no woodi kamɓe no ɓe darnirayno suudi ɓe ƴettoyayno fello to ɓe adda ɓe darnuda ɓe ƴetta ngoya fello ɓe adda ɗo mana ko pelle ɗen ɓe hiɓɓidirayno ɓe waɗa cuuɗi ma ɓe ara ɓe tufa pelle ɗen ko toon ɓe waɗayno cuuɗi maɓɓe ɗin est ce que enen hannde hiɗen tenda ɗum kono annabi Musa ini miɗo andi komi guerde mofte an ɗen kon bani sera woni yiltotoroɗa jomma o ɗuytane ayi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o yilti o tori Allah subhanahu wa ta'ala ɗuyti o arti kadi annabi Musa ini yilto kadi ha joni no ɗuuɗi o yiltiti kadi o tori Allah subhanahu wa ta'ala ɗuyti o arti kadi annabi Musa ini konno ini o ɗuyti o ini yirtito kadi ha joni no ɗuuɗi o yiltiti kadi ayi
o tori Allah subhanahu wa ta'ala ɗuyti o arti kadi hawta e annabi Musa eɗen yilto ha joni hino ɗuudi kananala ko mi wi kon o wi he nelaɗo Amadou sallallahu alaihi wasallam o wi he o wini mi hersi joomi am ayi mi torike mo goo o ɗuyti mi yititike mi torike mo ɗiɗi o ɗuyti mi yahi tati o ɗuyti o wi hande kadi mi hersi Allah subhanahu wa ta'ala ɗuyti wonnode julɗe capanɗe joyi ɗen ha ɗe woni julɗe joyi hande kadi ayi kono noon ndaare toujours ko yewtuɗen nanen kon moƴƴere ko heɓoto e l'islam kon heɓota ko hay nokku sina ka l'islam hay e nokku Allah subhanahu wa ta'ala wi inna Allah la yukhliful mi'ad Allah subhanahu wa ta'ala kanko si o fodi o ɗuydata o wi ko julɗe capanɗe joyi mi ɗuyti ha lutti jowi capannayyi e joyi fof mi ɗuyti o wi kono si a juuli waɓatu goto ko baraji juulude waɓatuji sappo heɓata si a juuli fana goto windete ko Allah subhanahu wa ta'ala to a juuli fanaji sappo si a juuli alansara goto windete ko Allah to ko embere baraji ko heɓata konko juuluɗo waɓatuji sappo ayi ko noon Allah subhanahu wa ta'ala ɗuyti golle ɗen kono ɗuytali baraji ɗin ayi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha son konti ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e mon kon on wata huɓidade moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala kanka do moƴƴo e moɗon uzkuruni azkurkum andite Allah subhanahu wa ta'ala o andita on ay ndare yaha ndaron ka husnul muslim ko nun Allah subhanahu wa ta'ala ini ɗon wazzakirina wazzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima jantotoɓe inde Allah nden ka worɓe e jantotoɓe inde Allah nden ka suddiɓe a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah subhanahu wa ta'ala préparaniɓe joddi mawnudi e yaafuye kadi yaafanede bakkatu ayi joni noon jantagol inde Allah astaghfirullah subhanallah haka tiktok ɗum heɓoto no heɓo ton goy kadi par ce que hande karmakoɓe ɓe e ɗuɗude hande si a naati karmakoɓe ɓe e ɗuɗude hande si a naati siɗa faala ko ɓen tun heɗotoɗa ka réseau sociaux kono noon mi sikki komo haaji mum woni e diina ka si tawi woni ha jonti ko dargol ka sériji ma goɗɗi goɗɗi so fata ko ɗum ɗo woni haaju on tigi bon ha e hawri ɗo joni ko sasen woni e wajade ko rambugol feƴƴa ayi darata par ce que ɗum ɗon wona ko welata makko woni e nande ɗon eyi addallahu wazzakirina wazzakirati addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima jantotoɓe inde Allah nden ka worɓe e jantotoɓe inde Allah nden ka suddiɓe Allah subhanahu wa ta'ala préparaniɓe e joddi mawnudi e yaafanede bakkatu mislu llazi yazkurullah wa mislu llazi la yazkuruna la ka masalil hayyi wal mayyiti Allah subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo jantotoɗo inde Allah e neɗɗo mo jantota ko inde Allah ɗum ɓen ɗiɗo no wayi ka Allah wa hakkude wurɗo e mayɗo ko noon ɓe wayi ka Allah subhanahu wa ta'ala ayi si a woni ɗo tawi haaji ma ala jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala haray Allah subhanahu wa ta'ala no kontama ka neɗɗo mayɗo kayen ko ɗum kontaɗa ayi par ce que haray ɗa konta wa mayɗo par ce que ala wadde dewal an fusi ça fait ko sabu ko addiranɗo ka aduna ɗo ko ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni mi tagirali ɓe ngi jinnaji ɗin sina fiyoɓe rewan joni noon ko sabu ɗum ɗo wonno ko tagiraɗa hara joni noon an sabu ko tagiraɗa kon a waɗali ɗum bon si a jangguiɗo joni fi docteur yagal ha a gayni a hendike dossier ji maɗi fo a ƴetti dossier ji maɗi fo a waɗi ka poɓe wali sile a fermi a yeeyi a jooɗi ka jokki haajuma man haray nafa honnum ko jangganda mana si a janggi a gollitirata ko janggoɗa ko haray nafa gandal ngal ko honnum ala sens ayi ko ɗum woni neɗɗo jantotoɗo e ndela mo janto ko e ndela no wawi hakkude wurɗo e mayɗo wawi hakkude wurɗo e mayɗo ko ɗum waɗi neɗɗon ala kulli haali ngal ɗo dewal ko ma wakkude ɗen fi maggal si tawi woni e koyen hewto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala har Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi en jarle wonano wiiri ɗon wata zawadu fa inna kayra zadi at taqwa yooɓe
ko ɓuri moƴƴude e jawɓaari fof ko kulol Allah eyi kulol Allah noon wawi heɓade o si tawi woni a andi Allah a andi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eyi wonano o wiiri noon mana ne ire ɓiɓɓe mon ɓen andugol nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irifuni arifuni qabla an ta'buduni rewelan andelan ko addi o rewdelan andelan ko addi o rewdelan se neɗɗon a wawata inude aɗa wayi Allah subhanahu wa taala a janga fa bada bil ilmi nde Allah nde seydina Jibril arno jannugol nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓay o nangi nelaɗo o inni iqra hono ko innimo ko janngo bon est ce que ɓa seydina Jibril o wi uno salli o wi uno juulu ay ka wi uno suumu hooru ka wi uno hajjoy o way ko inni iqra a janngo e ja kaymamo si tawi woni a janga a wawata juulude si a janga a wawata hoorude koye korka ma kanka sella si a janga a wawata wadde dewe ɗen hajjugol par ce que islam tugalel islam ɗen ko ɗe jowi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ngal ɗon ko tugalal goo andugol Allah anda nelaɗo Allah kon to andata Allah anda nelaɗo Allah ka kal qur'ana e ka sunna wa iqamu salata juula tugalal ɗimmal ngal wa iqamu salatu juulugol si a janga kono andita honno joolirte wa ita u zakat tugalal tataɓal ngal itta zakka si zakka hewti a ɗaɓɓi jawdi ha jawdi ma ndi fallake ittugol zakka a anda honno zakka ittirte wawa ittude sabada kendeɓe nayaɓal ngal honnu koko fewdiɗo saharu ramadan horugol lewru suumaye si a janga wawi horude lewru suumaye tugalal jawɓal ngal ko honnu wa hazzul baytil kaaba ay liman istata ilayhi sabila yawgol hajjoya makkatil mukarrama wonande heɓuɗo feere ko hajjiroya si a heɓali feere hajjoygol farlakima la yukallifullahu nafsan illa wusuha arla fawali wonki o sinaka ko ari feere kon hajju ko sa heɓi feere no hajjiroya ɗo noon kadi attention par ce que mi nane woɓɓe gonɗina ɗo ɓe ustasi ɓe no wiya wo sa heeɓi jawdi ko an taw hani hajjoyde si hajjino yanenama e bamma c'est normal c'est normal neɗɗo mo heɓali jawdi ko hajjiroya hajju farlaki mo si a heɓi sa ɗaɓɓi jawdi a heeɓi jawdi an ɗaɓɓude jawdi ndin ko an hajju ngon farli c'est normal islam on de si tawi woni kono o jisiri noon haray ko noon si tawi noon en waɗa weeli fotiɗo mi salaki hey si a heeɓi noon jawdi tawi hiɗa wawi yaade an e nene ma e bamma haggide yonde wotere no sella fami kono noon sellata an jooma jawdi ndin ɗaɓɓuɗo jawdi ndin ya hajjuno e ɗiɗo tato an a hajjali fi honno sellata tuwa jelo ɗum no heewi hande innami hajjoyta par ce que ɓayno ande si wakkilaki innede alhajji yiye e piijigo ma nane e piijigo mais hay tawnina alhajji hay tawnina alhajji neɗɗo ça fait no wodi ɗo buy imiɓe ɗo yeehi makka hajjoyɗo laabi ɗiɗi tati nayyi hara hay mo yawtal kaɓa suudu maɓɓe no ɓuuri ɓe ko Allah subhanahu wa taala ay eɗen andi ko ɓeni o yaadu makka sansata jikku ay yaadu so makka sansata jikku dey iwa na yawgol suudu kaaba woni goɗɗum ko imanu billahi on ay ko imanu billahi on tasfi imanu ko heɓugol imanu gonɗingol Allah jiɓe jelo ɗo woni ɗo hande andanɗa hoore maɗa gollina ɗo yimɓe ñaama ala jiɓe jelo woni ɓeydude ɗo piriji surtout ko suumaye fewdiɗo innaɓe ko yoɓe juuro e suudu kaaba ande ɗum hino heewi wona yawgol makka ngol woni goɗɗum ko heɓugol imanu billahi ɗum ɗo woni goɗɗum hajjoygol ngol on ko so tawi woni
déjà ɓeyni neɗɗo ça fait yawgol ayaɗo woɓɓe go ɓe imo ɗo ya hajji ya makka laabi ɗiɗi laabi tati hara no woodi ɗo e famille mum ɓe andanɗa hoore maɗa si hirtike soƴƴata e soƴƴike hirtoyta ɗum ɗon kadi na ça fait ɗum na e moƴƴuki tawa noon par ce que hajju ko nde wotere petti e nder gurdam maɗa fof ko ɗum ɗon woni farilla o amma kana ko hedditi kon hara a hajjano e goɗɗo goo ɗon kadi noon hino sella sa hajji a waɗi farilla ma on ha a gasi mawɓe maɓɓe si tawi woni ɓe nawji ɓe wawata yaade hajju par ce que hajju ko kecco wawata wadde hajjugoy golle ko wiyete hajju na petit affaire goy neɗɗo mo 70 ans 80 ans ha no yaara makka o waɗa golle ko hajju landi kon sattay dey ay sattay de ay bon sattay ko neɗɗo dariɗo hattanɗo wawata wadde hajju ay sabu taragol suudu kaba ɗon tun laabi jeɗɗi hara wo laala inde safa e marwa e goɗɗi goo ɗon tun na petit affaire nayejo wawata wadde ɗum ay amma si tawini mawɓe maɓɓe ɓe nawyi iɗa wawi ɓe hajjanoyde o ɓe fatike iɗa wawi ɓe hajjanoyde ɗum ɗon fof hino sella ay kono noon farilla on ko nde wotere petti ay ko waɗa so ni woɓɓe goo buy yahay ɗo wona hajji ɓoyna yaade ko taragol fi aduna wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunia hasana no woodi immotoɓe ɗo yaha ha makka rako ɓe toroto ko fi aduna allah subahana taala ni wa ma lahum fil akhirati min khalaqin yahoɓe ha makka toro fi aduna ɓen ɓe ala geɓal ka lakara ay wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar woodi ɓe warde so ɓe yahi makka ɓe toro yo allah okkuɓe aduna yo allah okkuɓe lakara o danda ɓe lette yiite ay kono si a yahi makka ko ya toro moƴƴere aduna toronoɗa aduna on fop toronoɗa ɓengure ma nden fop toronoɗa hoɗo ma ngon fop toronoɗa juleɓe en fop ay ɓe heɓa alfa rewgol makka ɓen fop ay toronoɗa hoorema taroɗa fi lakara ay no moƴƴi na kono na yo on tigi yaw toro fi aduna tun wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunia hasana no jiha e yohoɓe makka ɓe yawata makka ene rabbana okkumen aduna allah subahana taala ndewa ma lahum fil akhira min khalaqin ka lakara ɗo ɓe mara geɓal ay yo noon si a ɗaɓɓi aduna tun bon a wi lakara no waɗi o haray arra'i warra'i aray feerano e jungo ma sabuna jawdi ndin e ɗuɗude si a maayi deren a yarata e mum maytere tati perkane ko ɗum yadata ko ɗum waɗi so ɓe yewtito ɓeyni ko ɓuri moƴƴude ko woni ƴoƴƴuɗo kala bantejo ko gollanɗo ɓawo mayde sabu neɗɗo on si a maayi piiji tati jokkete ɗiɗiji ɗi jilto heddoda e gotel ngel an e ngel ɗon ko ha ummital dareɗa yeeso allah subahana taala waɗa contarande si a maayi jawdi ma ndin ndi jokkete ha ko dambugal berɗe otowal ma ngal ɓe tumba ma ɗon ɓe adda ma ngal natata ka nder berɗe ɓe naddatama ton e sanfara jawdi ndin innami en arduno ha ɗo hande kadi ko fi komi wodani ko fi wuruɓe ndi yilto ɗon yimɓe ma ɓen naade ha ɓe ubbama ɓe watta leydi ndin e hoorema ɓen ey en arduno ha ɗo ka ɗo men wawanma ay bon an e golle ma ɗen tokkon yo allah wallu en hara ko golle moƴƴe ay ko ɗon tigiri nelaɗo moɗo sallah sallam renuno ha ɓe yetti ɓiɗo ɗon nene fatima ɓe inni hey fatima kala ko faaloɗa e aduna landolan selam mari feere mi waɗante kono hakkude ma e allah subhanahu wa taala mi wawa wakkilo ay nelaɗo ko ɗum ɗo wonno ko andi ay par ce que no wodi haka ɓe wawani mo no wodi kadi ɓe wawantamo annabi nuhu nde ɓiɗɗo makko on yoolino ka ndiyam o wulitno allah subhanahu wa taala wi e ya rabbi wa huwa min ahali o ini e allah on ɗon koye ɓiɗɗa on jeeya wota halkumo allah subahana taala ni ya nuhu wota landolan ko ala gandal e muɗum fa huwa laysa min ahalika oɗo de o jeeyaka e ɓiɓɓe ma o jeeyaka e ɓiɓɓe ma fes ay par ce que golle mon ɗen wona golle goote golle mon ɗen wona golle goote ko ɗum waɗi enen ɓe wiyeten ɗo ko siɓɓe ɓen allah subahana taala wona ɗum konti siɓɓe ay mana
gonɗimɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen jawɓe Allah subhanahu wa ta'ala mana naatoyɓe aljanna ko ɓe woni siɓɓe woni nene gooto woni baba gooto ko julɓe mum woni nene goɗɗo baba gooto an e goɗɗo hayso ko nene ma e bamma fewde nelaɗo mouhamadou sallallah alih sallam a denge bam mum darodi ɓe piiri ha ɓiɗɗo gañi babajo on ƴetti kaafa fi honno sabu bam makko keke feero kanko ko julɗo o kombati bam makko o walli nelaɗo kombatugol bam makko ayi heferajo goo wona heferajo goo makka ɓe yawno ɓe waɗo e jihaati jawdi heeɓi mana heferajo goo Allah modi jiti inde makko nde modi bon naafiqiijo goo ko onon ko naafijo ko safe ko naafiqiijo safe on andi naafigi no hulɓini ɓuri no bone mum no hulɓini ɓuri keefeero on noon ko naafiqiijo koye modi Allah koye ansariyu koye madina yankoɓe ɓen wonno ko tawa ñandogo ɓe yeyi ɓe waɗo jihaadi ɓe artude madina o ari o inni si ɓe arti e ngol lawol ɗo mana tawi ko neɗɗo ko hoojo ko marnoɗo martaba e nder madinatel munawwara bon o ari o wowli ka laawol o gondi woɓɓe go wi no o wi joni par ce que o andi safe nelaɗo ɓay o wi makka o ari madina o sansino programme uji buy par ce que ne wodno toon kohoɓe goo wona ɓe waɗanire teddule gordo gadarone piiji goo ko andune ɗen waɗa bidiyaji sirkuji ɓay hiɗon andi wona kamen nokkeli goo sa hewti hande ɗa mari gandal a wiɓe ɗum ɗo dagaki nelaɗo weɗali ɗum ɗo ɓe yettuma la a wa janggoyi joni exemple si goɗɗo mayiɗo joni wi'ugol yo ɓengure mayraɗo on ɓengure mayraɗo on yo o defu yo hirsunayi o defa o ñaama fiyarɓe ka mayde ɓe ñaama dagaki selataka l'islam hande so yahi kamen a wi ɗum islamu dakkora ɗum ɗon wiyettama waga janggi bon ma si goɗɗo mayiɗo joni ne waɗangomo balɗe 50 bon sa wi ɗum islamu dakkora ɗum hande woda dariɓe ɗo ɓenne a waga janggi mais waɗoɓe ɗum ɓe mara dalilu hay fuy ma ha ndeɗo joni si goɗɗo wattinama ɗo joni ha gayna surama wattinama waɗen fatiha lawol qul huwallahu labbe 12 ayatal kursi waɗane mo fidaw la ɗum sellata ala kal islam ala hadisa jeɗen hay nokku ayi joni noon ça fait nelaɗo inni adem ma si tawi woni o surrama o wattinama nelaɗo maki torane siɗɗo mon on par ce que innahu al ana yusalu ko tongata mun kare wanne kidi arde kaw ɗo kon huccutude ay ko tongata on kon huccutude haray mun kare wanne kidi arde wi pan ça fait mayde ko ilande makka wonki wonti hikin sorta ɗon o naɓa ka qabru makko o surra mayde nden ko hakkude ɗo wodi ilande makka surro ɓen huccite mun kare wanna kiri hewti hande kadi on degi immintinama o wonti ka wonno ay par ce que haray himo reeni par ce que wonkiki kaki woni toon kaki naɓete toon so tawi woni ko neɗɗo moƴƴanaɗo kaka illiyina ka wonkiji moƴƴe ɓe naɓete toon nokkure wiyetende illiyina ko toon wonkiji moƴƴe ɓe naɓete ki nemino ɗon amma siko neɗɗo bandi kaka inete sijjin ay ka yiite sijjin ko ɗon ge naɓoyte ɗon haray wonkiki no lettade ɗon bimbeki kide harawte kino andude ça fait ko woni feƴƴude aduna ko fof parani wasi tawni ko écran adresse makko yimo reeni mo andi fof neɗɗo si woni ha o surrama mun kare wannakiri ari immintinimo wonki makko kin si tawni ko moƴƴanaɗo ki naɓama ka illiyina ka wonkiji moƴƴe ɓe naɓete toon yo Allah waɗo en fof meɗen wonkiji meɓen ɗin hara ka illiyina woni ko naɓa ɓe ari ɓe landi kama ɗon landal qabru bon hande kadi ilanama ɗon ñande haray ko wuuro ko ɗum wiyete gurdam barzak en fof meɗen ganda enanama emennama ka fi ɗum gurdam barzak wuurugo ka qabru ɗo gara on tigui no wuuri ko woni feƴƴide aduna kon fof haray himo reeni hino wawi ko écran adda yeeso makko himo reeni ko ɗo o darita ka téléphone ma ɗo anda ko feƴƴi hande Guinée anda ko feƴƴi hande États-Unis ko feƴƴi hande France nde wonɗa darirde ka écran ma ɗo ni haray kankadi ko noon o reniri aduna mo andi fof ayi woni ko moƴƴanaɗo woni ko ɗum wannaɗo eyi haray mo andi fof ça fait mayde nden ko ɗon ayi bon joni noon nelaɗo manki torane musidɗo mon on par ce que ko tongata mun kare wanakiri arde ka wattinaɗo ko on huccitude
ko non toranto ɗon mo allahumma sabbit mantigahu indal mas'alati allah tabintin o wawa jabade ko wiyete landal qabru si malaika ɓe ngari landagol mo nelaɗo ko ɗum ɗon torantono so goɗɗo so tawino o surama nela o dawaki hoore qabru goɗɗo ɓe waɗi ɗon fatiha qul huwa allahu laabi yeɗɗi ayatal kursiu faami a yahata e hadisaji ɗen fof yiya ko ɗum no wi ko nelaɗo maaki e torane musidɗo mon innahu al ana yusalu ay kamɓe noon ɓe maaki wosi aaden suranoma ɓe darato ɗon ɓe toranomo embere ko goɗɗo hirsata dammol huttangol tew on sende embere kon tan fanɗi fanɗi o no gasa bon en calculay ɗon embere ko dammol hirsete ngol hutte tew on sende calculé ɗon ko minitaji jelu ƴettata nelaɗo ko embere ɗum ɗon darotono toranno goɗɗo si o surama ɓe huccita ay ko ɓe toratono noon ko honnum e allahumma sabbit mantigahu indal masalati allah subahana wa taala wawmo o jaabo lande makko ɗen ko landal qabru mana yo allah tabintimo wawa jabade landal qabru man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ko mbo jeynoma ko mbo woni allah ko mbo no nelaɗo ma ko honnum wonno diina ma eyi hiɗo piiji onno ko tigi landete mana diina l'islam on tigi wurirno ko aduna ɗo joni noon ko an andi koye hoore diina l'islam wonno ko wuruɗa aa ko hoore weeli foti ɗum kadi aray ko an andi ɗum ɗon ko an wodani ayi joni noon nelaɗo ɓay o hewti Medina o sansuno piiji wi programme uji busi ko andaɗa watama kohoɓe waɗani toon hara yowitaki e diina on ɗon noon ñande ko taw manene ke nelaɗo o wi non o wi e ngal mi yaltina e nelaɗo Madina ɗo par ce que mo mari doole o mari pouvoir mari doole o wi mi yaltina e nelaɗo Madina ɗo par ce que o joni o falanga bonnude programme amen on ɗo tawi ɓiɗɗo makko on wowluɗo ɗum tawi ɓiɗɗo makko on himo jaɓi nelaɗo Allah himo gondini nelaɗo Allah kaɓe yawno jaadi ndin ton o fanki bode o acci haa ɓe hewti ka saare Madina o ari o dari ka dambugal saare Madina o wi he baba o wi a natataka Madina ha jafirnoɗa e nelaɗo ha tubarutoɗa e nelaɗo Allah ko nelaɗo kam banta ayi ko nelaɗo kam banta o fewtiti bam makko o haalani ɗum bam makko a wi o wi si bam makko ruttaki ko won ɗon tuba nelaɗo o tetta hoore bam makko nde ifa ayi ça fait ɗum ɗo holli Allah subhanahu wa ta'ala konti ko yimɓe jaɓuɓe diina l'islam kanko ɓen ɗo woni musidɓe innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum ko gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala men ko ɓen woni siɓɓe ay si nene ma no jaɓi diina an a jaɓa diina Allah subhanahu wa ta'ala konta ko on siɓɓe sira jaɓi diina ɓiɗɗo ma on jaɓa diina Allah subhanahu wa ta'ala konta ko on siɓɓe ay la ta'atal makhluqa fi ma'asiyatil khaliq ɗoftare alana daganta ko ɗoftagol goɗɗo e hoore yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi yuwaduna man hadallaha wa rasula a tawata yimɓe gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala hino welda yimɓe yedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala walaw kana aba'ahum hay tawni ko ba mabɓe walaw kana ikhwanahum hay tawni hara ko nene goto ma walaw kana asiratahum hay tawni hara ko gorol mangol fop si ɓe salki Allah subhanahu wa ta'ala jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala on famonirta nam musidɓe julɓe haray hande ko ɗo wonde darade ko ɗo ɗo Jama TV wonno ko addanno en haray neɓata leere men on yona o nagata dans 5 minutes 10 minutes ɗum wawi wadde 206 209 waɗon plus 54 si tawni ne wodi ko wonɗon faala ɗo landagol e dans 5 minutes 10 minutes inchallahu rabbi wawa en waynodirde ine wata leere men on yona wawi wadde 206 209 plus waɗon 54 naton ko Jama TV tawi ne wodi ko faala ɗo landade e si tawi woni hiɗen faami fi muɗum wawen andinde si tawi woni kadi en faama fi muɗum maren ɗon ha ɓadoɗen ɓurɓe en famude ɓen si Allah jaɓi sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma utitum min al ilmi illa qalila on okkaka immorde e gandal si wona seeɗa ni ko janguɗa o ko janguɗa ko a hakkundejo eyi ko janguɗa o ko ha seeɗa ni ko ha teppere ɗiɗi teppere tati a fotta e joni e ɓurɗo ma
on va wadde 206 209 plus 54 awwalu ma yajibu alal mukallafi ko fawi e hoore hellifaade fof ko heɓugol yaqini imanu selluɗo ashhadu an la ilaha illallah wa sallam rasulullah jaɓa allah jaɓa nelaɗo allah wa iqamu salata wona neɗɗo julɗo wonan wirɗen wonan ɓe wiri noon inna salata tanha anil fahsai wal munkari julɗo so tawini ka julɗo kan a wonta julɗo sohorɗo julɗo gañalo julɗo hasotoɗo ɓen taƴotoɗo yimɓe ɓen allah subhanahu wa taala wi daganta ko julɗo wo julɗo nde o taƴo julɗo musidɗo makko ko ɓuri balɗe tati ko ɓuri balɗe tati bon ndaare suumaye ɓeyni suumaye si hewti innama suumaye si en hoori ndu handu mayi innama janngo ko julde allah subhanahu wa taala yafanto en bakkatu hara yaafike bakkatuji ɗin fof ɗi waɗen e nder hitande nden fof so tawi woni en hooriri suumaye on no o wi'iri noon en wawi hoorirgo suumaye on no o wi'iri noon haray en laaɓi e bakkatu wona ñande yuma men jibbinno en oyni ko na heddo yimɓe ɗiɗo pet ɓen ɗon allah subhanahu wa taala no yafantako ɓe taƴodirɓe ha ñande ɓe moƴƴini wo ay ɓen ɗon o yafantako ɓe ay kono julɗo juulowo a taƴotako banu adama ɗimmo ma gañanendi sohoryagal ɓawdere ɓernde ɗum ɗum fop si tawi ko julɗo haqqan si tawi woni julɗoyagal ngal tabiti e ɓernde ma nden tawi ɗum ɗon fof ala e nder ɓernde ma allahu akbar julɓe jelo woni e darade hande wiya salligo wiya allahu akbar asadallah daro juula ha gayna tiriyanda julɓe nder woni e juulude hande ɓernde mum no ɓawli ɓuri tasiw neskafe julɓe jero woni e juulude ha gayna woni haaju wo baddedirgol naafiqiyagal ko haaju ɗimmo mum moƴƴata o darono bonnira julɓe jelo hande ay ko ɗum so yeeto landinoto karama ko jom o wi est ce que harami ko mene julde ko hino jaɓede karama ko jom min yaw ndaara si tawi woni julde ma nden no haɗude makko boni inde yamirre makko moƴƴi ya ndaara julde ma nden no jaɓede kono siɗa juulude hiɗa jogii konnagoyagal aɗa jogii gayanede hiɗa jogii baddi a tiriyanda a fenay ya andu hay joni julde ma nde nde jaɓaka ay nde jaɓaka ko ɗo woni julɗo haqqam wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jaɓa sariyage nelaɗo ɗin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko nelaɗo waɗi kon fof kattoɗa ñentina nelaɗon a heeɓi imanu ɗaɓɓaɗon ko ɗum woni sellingol iman ngol suma ma'rifatu ma yusulu bihi on say noon anda kala ko wawɗa kala ko wawi kala ko moƴƴinantama golle maɗen anda ɗum sabu si a forsi ha a juuli iblisa kadi o darto kadi fiye julde ma dañode bonu ayi golle ɗen seytane o sakkotoma fi wota gollu golle moƴƴe si a golli golle ɗen kadi haw gani o sakkoma kadi fiyoɗe fiya bonnuɗe kadi wala tubtilu sadaqatukum bil manni wal aza wota on bonnir moƴƴereji mon ɗin wowlutugol a sa yi kaari en hande ko sa yi kaari en no hande ko kaari waɗi ha menen kaka amen ɗo o woni ha o janggi menen kaka amen ɗo hirtotono ay a bama kaka amen ɗo wadno ɗum e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ay sa kaari en no darore walla ɗum ɗo hande ko kaari en waɗi ala allah subhanahu wa taala hoddino arsike makko on ko ɗon par ce que arsike allah subhanahu wa taala koye junngo goɗɗo rewnata hendoɗa ay ko ɗum waɗi hande aya ɗa wonda ɗo e goɗɗo raɗa ɓuri ɗi 9 janngo kadi o ɓurtoyoma non fof koye junngo allah woodi ay ko allah subhanahu wa taala woodani ko noon woni fi aduna o ay aduna ko hande e janngo ko noon arsike bon jawdi ko yiyata ko walla gandal ma safe neɗɗo allah subhanahu wa taala o halfina siko gandal a luɓa siko jawdi a luɓa ay ko yiɗa wo ko ha ñande ko ha seeɗa ay ko yiɗa wo ko ha seeɗa ko ɗum waɗi allah subhanahu wa taala inni kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'ihatihi
on foppu moɗon hiɗon halfinamo kala noon ko halfina ɗon Allah subhanahu wa taala landitoroy on tigi ka halfina ɗon ayi ndi jawdi ndi mi okkunoma hihi kono heɓirɗa ndi nelaɗo maki ñande janggo neɗɗo on ndeya tawtata ndeya ha landeɗa ɗiɗo piiji tati ayi toujours ɗo wawade 206 209 plus 54 wawan nadde ko jama tv si tawni no intéressant noddugol lando ko jawiti e darsu meɗen o 206 209 plus 54 numéro o no affiché ka suufu écran ɗum nelaɗo maki piiji tati ndeya tawtata ndeya ha landeɗa ɗum ɗon ndi jawdi ndi mi okkunoma ko no heɓirɗa ndi a tiriyandu goɗɗo heɓuɗa ndi a waru goɗɗo heɓuɗa ndi ko beere yeeyɗa heɓuɗa ndi ka ko dorogu yeeyɗa heɓuɗa ndi landoɗa ɗon bon ka kono laaɓiri ko commerce par étape étape ɗaɓɓirɗa a lan ɗum ɗon a ngala tawtata ngal ñande janggo ha landoɗa ɗum ɗon kono noon ɓuri hulɓinade ɓeyni siɗi woni milliard hara ɗi woni milliard ko mbuɗu landorteɗa ko mbuɗu hasiborteɗa ay derem on mbuɗu ɗo konto heɓunoɗamo ko ni eni mi heɓiri ɗiɗo ko ɗum ɗo mi rewno ha o ɗum mbuɗu heeɓi ok gasi ɓay a heeɓi mbuɗi ɗin ha gayni ko honto wannoɗaɗi ko honno finance noɗaɗi a darnuno l'école ji ka anna sara e alqurana jangge se ɗon fof kadi hino sella a wawi heɓde ɗo jawdi darna école français c'est très important ko gandal ɗaɓɓangal aduna yanko Allah lakaral jawdi ma ndi ɓa heeɓidi ko a darnuno école ji ka franco arabu jangge ka dina jangge ɓay jawdi ma ndi a heeɓidi a okkorno miskinaɓe a wallitino musiɓɓe maɓen a waɗirno ndi fi sabilillahi a wallitino miskinaɓe Allah ɓen ayi ɗon kadi on tigi jaabo o jawdi man ndi ɓa heeɓidi hari ko musicien tum financata ka promoteur santer ko ɗum wonno golle maɗen bon kako boatiji darnoɗa kaka ko hôtel ji ko rewɓe worɓe fotta ko ɗum finance noɗa jawdi ma ndi ɗon kadi landeɗa tifa gandal ma ngal ɓayi mi janni Allah subhanahu wa taala moƴƴike ma andinima l'islam bon gandal ma ngal ko sabu Allah wonnoɗa e wajorde kako fiye ɓe na kari on wawi wajade gandal ma ngal si mana ko sabu Allah juuliraynoɗa ko sabu Allah waggodiraynoɗa ɗum ɗon fof landeɗa ɓaya andi gandal ma ngal ha a gayni a andinno a wagino yiɓe yeytoɗaɓe ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa taala haadi ko ɗum ɗo woni ko rentini ay par ce que ɗum ɗon kadi ko farilla e hoore kala karamakojo innama yarsul ulama ambiyay al ulamau ko hombo woni présenté annabaɓe ɓen ka hoore leydi ɗo ko karmakoɓe ɓen par ce que annabajo cippata ko hande kadi janggoɓe ɓen si ɓe fermi kundule maɓɓe ɗen ɓe saliki wowlude ko Allah subhanahu wa taala haɗi kon ñande janggo kamɓe bome ɓen fof ko wurere wotere ɓe ukkoyte ɗum la sakka bil mawti on yigo ɓe yaka bagarato ɓe halkanoɓe waɗa baadi waɗa keroji Allah subhanahu wa taala o harminani ɓe nangoygol liƴƴi asewe ɓe suuɗi ɓe fokkiti ɓe formi plan yawgol nangoya liƴƴi ɗin asewe ɓe fokkiti woɓɓe goo jooma gande ɓeyni yeete ɓe wota ɓe yaw si ɓe yahi deeray no hulɓini lette aray goɗɗo gon toon woɓɓe gon toon ɓeyni ɓeyni menen men hakkita menen min ɗo mi wagota ko neɗɗo mo Allah halkata ɓe yaw ɓe taway ɗon ɓeyni hakkitande an ala e ɗum ɓe sali wajade ɓe ɓay ɓe yahi salinoɓe wajade ɓen e jargotonoɓe yaynango liƴƴi ɓe fof maɓɓe Allah subhanahu wa taala halkunoɓe ayi ko ɗum waɗi karama kojo si a jangi ko obligatoire fami siɗo noon hara a piyete siɗo hara a yennete siɗo hara hoore ma ne tettete walla no yeyto ko farilla hoore ma ya waaju wona noon ya yendu goɗɗo wona ya piyu goɗɗo wona forcé ko ma kadi ko waajiɗa ko yo goɗɗo jaɓu wama ala rasulu illa al balah an fawakima so wona yettingol nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e hoore muɗum o wawali fewnude ɓe o yiɗi fewnude ɓen fof na forcé de ko wagotoɗa konko ma jaɓe kono noon ko
an ko farilla e hoore ma yottingol ayi ifa annabi nuh ko wonno sabu a lingel ngel moɗimo koko wajino yi'e makko ɓen ha ɓe sali o inni a tigi tigi ɓawɓe ɓe salike ɓaw hay ɓayni habbe joni ɓaw salike lette ɗen hino arde min mi yahi nde lette ɗen noon wara e tawa talanɗo o yahi o ukki tawi ko yeyata ɗon o lumbay maayo so o yaha e sare nde o falande o ukki ka ndiyan tun lingel ngel moɗimo tawi ko lingel ngel moɗirimo ko saabu tikkere ko geddi yimɓe makko ɓen ko woni ɓe wajikiɓe ha ɓe ronkiɓe jaɓali kanko tikki o acci ɓe ɗon o yahi ayi ɗum ɗon fof sellata goɗɗo wona si a jangi ko ya ɓadoɓe janggaɓe bon andinaɓe an wona ya taƴeɓe wona ya gedduɓe inno ko ɓa siga musi e men go ko waɗata inna kañum bon sina raɓɓendiɗo pantalon haji maɓɓe ala e muɗum sina akkutoɗo waro haji maɓɓe ala e muɗum bon ɓay min hilan buumi ha jon ala ɓe rewɓe ɓe buumaki ni naggan nagga min ɓay ɓe gonno buumi werata e rewɓe ɓe ɓe buumaki ɓen way ɗum ala ton fiɗɗo koye nder woppoje woni a jillodira e maɓɓe bon kono an hiɗa andi innamal amalu binniya wa innamal likulli imrin ma nawa an Allah subhanahu wa ta'ala hino fandi ko wonda e ɓattorde ɓe ko fi ha faminaɓe ittaɓe e majjere kono wonda ɓe e ɓattorde mais si a dogiɓe kono wata kono ɓe watama ɓattorde et puis kadi wona neɗɗo newiɗo neɗɗo waɗeteɗo muñño walaw kana fasdan khalisal qalbi lan faddu min hawlika Allah subhanahu wa ta'ala wi Muhammadu si a wonno neɗɗo ñaaɗuɗo neɗɗo mettuɗo fi sattuɗo feere yeɓe ɓe moɓatano ko bindema eyi ko ɗum waɗi neɗɗo fof neɗɗo enen wimi ye wi honno enen wimi ye wiwɗen honno wiwɗen ko woni mawɗo wiwɗen mawɗo ko saare banana ka hibbirde ñoogue ko woni wo si ari an hibbama way a jaɓa ko ɗum woni mawɗo a gando kadi ko noon hani wawde ayi kala ko adda hibba e hoorema jaɓu muññoɗa ayi ɗum gasa iwa e joni ko ɗum ɗon tun si a woni neɗɗo newiɗo muññiɗo Allah subhanahu wa ta'ala wallete inna allaha ma as-sabirin Allah no wondi e muññiɗo kanto tun hara ko sabu Allah muññorɗa ta muññor sabu goɗɗo de muññor sabu Allah goɗɗo si a woni kilifa a woni lanɗo a woni jooma gandal a woni père de famille a wonay neɗɗo muññiɗo siko ya mooɓu neɗɗo si o wonay mooɓowo o muññoto ayi a muññoto par ce que c'est bon hay ɓiɓɓe ma reedu ɓen na fof wonante ko faalaɗa ɗon hay rewɓe maɓe wona e fof maɓɓe wonante ko faalaɗa ɗon ayi kono an ko wawɗa ittirde e mone ko muññagol toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnane ko ɗon tun wata en nafude Naamu Jama TV haray ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV wonno ko addani en hannde hara ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah firta en arsike haɓɓana en kata Allah en danda en ala ata danda en kata e kasara e kala mo Allah subhanahu wa ta'ala leɓi sattere mboɗo yo Allah ittu kala so kaɗa maraɗo yo Allah yaltin on tigi kala tawɓe no sattira Allah subhanahu wa ta'ala hoynanɓe yo Allah firta en arsike haɓɓana en kata yo Allah subhanahu wa ta'ala okkore en lamɓe nafayɓe en yiɗuɓe en yiɗani en yo Allah walan ɗon ɓuttinan en Guinée e Sénégal yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓuttinan en Guinée e Sénégal yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓuttinan en Afrique fop yo Allah ɓuttinan en Afrique fop musidɓe men wonaɓe e soñjede leyɗe janamɓe Tunisie e ko waytata wona non en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala hibbu salligi nalaɗo e maɓɓe yo Allah reenuɓe yo Allah aynuɓe enen kadi mi torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah firta en arsiki haɓɓana en kata danda en Allah e wawata danda en kata e kasara waɗana en barke ɓe nguureji men ɗin inchallahu rabbi haray ɗen torano kadi PDG men prédi wuuri guiɗo jama yo Allah subhanahu wa ta'ala nawru golle ɗen yeeso Allah addanne wende ɓurini rahmati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimina rahmati allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hina shi'ta sahlan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Jama TV inshallah rabbe aljuma prochain yo Allah newnu tawna en kadi haaja ton tawna en jumaaji heewde juma on wadana en yafude bakkat inshallah rabbe en ray aljuma prochain ara nan ko yon accu hakkile mo numéro téléphone on wawo noddugo lando ko yewiti e diina meden kan nodde lando don ko yewiti e diina meden kan c'est très important assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim